قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا هو رحمة الرحمن ذاك محمد من جاء غيثا للقلوب مطهرا يا نبي. Tiga bentuk rasa bahagia kita, rasa bangga kita bersama, dan rasa syukur kita atas telah berhasilnya teman-teman, saudara-saudara, anak-anakku semua, PPNPN yang telah menempuh salah satu tahapan untuk mencapai sebuah hasil kelulusan, yaitu menuju SDM P3K. Bersyukur adalah enjoy pada setiap momen. Jadi kalau kita tidak nikmat hari ini, insya Allah nanti malam juga nggak nikmat. Besok juga tidak. Dimanapun tidak nikmat. Jadi teman-teman yang lolos P3K, nanti nggak usah dipikirkan mau ditempatkan di mana. Ditempatkan misalnya di Palembang, alhamdulillah. Tempatkan di Maumere, alhamdulillah. Ditempatkan di mana, alhamdulillah. Enjoy every moment. يا نبي السلام عليك فاض دمع القلب وطال الشوق إليك يا نبي صلاة الله وسلام الله دوما عليك يا نبي السلام عليك Kantor Pertanahan Kota Palembang mengucapkan Selamat Tahun Baru 2025 Kantor Palembang hebat. Salatullah wa salamullah dauman alaik.